DF Sports. DF TV. Tunda juhudi. Hii mechi unajua kama ni mechi ya kirafiki. Tumejiandaa na tunamaliza siku nyingi, tunafanya mazoezi na sio mechi ya kwanza hii tunafanya ya kirafiki. Tumeshacheza kama mechi kama ni 4 hivyo, lakini hii inakuwa ni mechi kama ya 5. Ila tunajitahidi kujua fasi kwenye tunafikia. Tunajua hivi hii ni tatizo ya corona, ndio maana tunakuwa tunajiunga sisi wote wachezaji ili tufanye mazoezi kwa pamoja na tucheze mechi za kirafiki. Hakuna changamoto kubwa sana sababu unajua kila mtu anatoka nchi tofauti na unakutana sisi wengi wao ni marafiki, tumecheza sehemu moja. Unakutana na kocha Vivier na yeye ni ana kazi huko Tanzania, ni kocha Joe wa Azam. Sasa yeye akaleta hii fikra ya kutuunga sisi wachezaji wenye tuko hapa ili tuje tuungane tufanye mazoezi na tafute mamechi ya kirafiki ili tucheze, lakini sijaona changamoto kubwa, ila anajikaza kufanya yale mazoezi kama timu, yani kama timu kabisa kisi zinafanyaga mazoezi ili tubaki kuwa niveau ya juu, yani tubaki tunafanya mazoezi ili kujiandaa zingine mechi. Icambere namenye mbanza gushimira Imana yuko twasinze kwanza imachi yuno muzi. Ikindi nabonye icyo cyanshimishije nuko habaye umutekano mwinshi cyane, kandi habaye utuntu twiza aba bana bacu batweretse nga mu kibuga byanshimishije cyane. N'igiciro cyo guhorana equipe Vivier Bahati benshi twarabonye kungurukana ubumenyi kuri za YouTube ko afise equipe nziza y'abakinyi bagiye hamwe. Ico civero cyo guhura mu katwereka match mwabonye ko yaje kurabwa n'abantu benshi caje gute? Icyo cyumviro cyaje jewe n'uyu mugenzi wanje turabagenzi cyane,
we ni wamenyereza bajya bo hanze hariya kuri Chamsar je nkorana nabo ngaho nabonye yuko twe dufise abakinyi nabajya barafise abakinyi turondera akantu kamwe ko guhuza abakinyi bacu bakine no guhuza abafana babafana b'umupira w'amaguru bose bahuri hamwe cyo tubigira dukora akantu kamwe match ya mbere turabe yuko aza kuvamo ikintu cyo tugiramo agaturwa icyo cyumviro kirakunda n'ubu kwanza agenda ashima Imana kubona byagenze neza. Abafana bagiye mbere banasavye yuko ikindi gihe mu kinisha nk'iyi match naho ba mu minsi nk'ibiri bo kwemera bagaterera kugira abakinyi baronke n'agafana. Murategekanya kuzohuza imigwi kandi ngaha kuri Centre Jeune Kamenge gura abanyengagara Gihosha Kamenge Buterere Kinama na Carama baryohewe. Byo bavyiza cyane kuko ni ivyumviro biva kuri bo bikora nta ngorane. Turafise abantu dukorana abo bafana barashobora kuza kuri abo bantu dukorana bakababwira yuko twe dufise intererano tugomba kuba bakaduha nta ngorane tuko turondera akantu kagashimwe tuzotanga kuwa Mungu kubera kuwa Mungu hariyo finale nga demi finale zoba kuwa gatandatu kubera vendredi ngazo bari bindi bikorane hanyuma kuwa gatandatu hazoza match zibiri iya mbere zoba match ya twebwe iyi ekipe yo ngaha Etoile du Centre n'ijya y'abakongomani hanyuma match ya kabiri kaba iyi ekipe y'abantu bavuye hanze n'abanyagatumba hanyuma finale zoba dimanche. Iyo tunifashe umugongo nande tubwiye twe nyene babiri turiko turigora twaraba yuko twobikora bikaba byiza gusa. Umukunzi w'inkino bayifuza guterera mu mwemerera yuko yoterera buryo nk'agafana canke iki ngorane tubaye kaze kandi telefoni zirahari turashobora kuba numero zacu z'uyu mugabo n'izi wanje tukaba bakadufasha nta ngorane. Namwe ekipe y'aba professionnel asizwe na ekipe y'aba selection mu Ntahangwa yo muri commune Ntahangwa ekipe ya Cyungu Flambeau Etoile du Centre match wayibonye gute muri rusangi abafana bitavye ari benshi cyane gose mbere baranyoteye ko musubira guhura nk'uku mu nkino za kivandimwe nivyo tuje gukina twaba ekipe menyereza dutsinzwe kimwe ku busa je novuga ni naryohewe ndavye novuga ni nabivuze mu minsi heze ko muhiri wacu mu Burundi dufise amatara menshi uravye ekipe nari mfise benshi twavuga ko baciye mu ntamba umwanya muremure ukabona n'abandi bari bambaye mayo za bleu benshi bakina mu cicaro ca mbere mugabo gacobora ko ari abajene cyane mugabo bashoboye kwerekana ko nabo nyene bafise kazoza bisaba twebwe namwebwe tubafasha abahungu nabo nyene batera imbere bazofashe igihugu cyabo. Mbega kubona public yabitavye mwatangaye canke mwayibonye ibisanzwe? Kuri jewe ibinye vya public ndabimenyereye gusa naryohewe ndavye abantu bari ngaha ni benshi cyane mbona ko abantu bose benshi bakunda umupira buryo ukunda umupira reka tumuronderere ahantu tumwereke uwo mupira urabe rero twe twahisemo ko tuwoza ngaha dukine abantu bose baze kuraba tukaba rero muri iyo ntumbero tuko turategura ko muri weekend tukina izindi match zibiri turabe ko nabo nyene baryoherwe gusumba. Ego Vivien Bahati uravye abakinyi bava hirya no hino karabana bakina mu gihugu ko twabonye abakina mu gihugu aribo batsinze wowe nk'umumenyereza afise uburambe kandi amaze guteza imbere umupira muri kano karere no mu Burundi vyaguhaye yahishusho ubonye nka ekipe ya Cyungu ishobora no gukina n'imipira 3 bahura n'aba professionnel. Mu mupira ivyo nibisanzwe burya akina ekipe zibiri umutegeza gutsinda udatsinze muranganya match nkizi mutegeza udatsinze muranganya rero jewe uno munsi dutsinzwe boko baronse amahirwe yo gutsinda reka tubakeze babwire felicitation ko batsinze mugabo jewe mu mupira kenshi je sinabibitsinda jewe nkunda kuraba bijya abantu bakinye ndavye kuntu twe twakinye n'abandi ndavye umupira wakinye neza singa bimwe vyakera babona ko umupira kumuje uri hejuru babona ko umupira wari hasi umwanya muremure yavuga ni gusa bisaba ko aba bahungu bafise ayo matara berekana tubafashe kugira nabo nyine batera imbere bazoronka ubuzima babesheho imiryango yabo. Amahoro kubwawe football rero avyino match mwakinye ifise ubwahe butuma canke ifise ubwahe siguro kuri jewe novuga ni turiko turahuza ni tuvuge abajene bo mu gihugu cacu uravye jewe abo mfise benshi ni hakugira ndahango aba iyindi ekipe twakina ni naho nyene ni yino
uravye kuntu abantu bamaze imisi badahura bagaca babona mu kibuga bagakina hajya fair play bakayishira imbere kuri jewe birangira ko amahoro cubona ko mu gihugu cacu amahoro ni menshi cyane bijya abantu bo hanze bavuga ko twe turi mu muriro sivyo nuravye kuntu umupira abantu bakina batazinanye gacubona ko bahana ukuboko naho OMS tubuza mugabo bacubona ko twebwe ivyo atakimwe bitubwiye gacubona ko mu gihugu cacu amahoro hari ndafise icizere yuko nimbere ni heza cyane kudoka ikiganiro Vime Bahati nibutse kuri umenyereza muri Azam. Mrakoze cyane. Yaani umeionaje machi tofauti na yenye uko unacheza siku zote kama ya kiurafiki? Cha kwanza ningemshukuru Mungu kwa kuona katupatia ushindi wa leo. Cha pili ningesema kama tulipenda kuonesha nchi kama tunaweza, kwa sababu mechi zinaisha katika national team tulikuwa tupo, lakini nikizani watu wanaona, na ndio maana ilibidi wakaniita siku 6, na ndio maana nilisema ni kazi tunakuja kufanza, kwa sababu haikuwa game rahisi, na ndio maana tulipata na ile chance ya kufunga tukafunga, nikaokoa timu yangu. Kwa hiyo nikizani watu wanaona, watu watanitetea mbele za watu. Performance ya Mutombo Fabien imeongezeka. Siri ya mafanikio ni ipi? Siri ya mafanikio labda ningependa kusema ni kutumika, kufanya mazoezi, ndio kitu cha kwanza, kitu muhimu. Cha pili ni kuheshimu kazi. Unaheshimu kazi yako, nikizani utafika mahali unapotaka, kwa sababu unaheshimu kazi, na ndio maana utafika mahali popote unapohitaji kufika. Mutombo, umeonaje kiwango cha wachezaji walioacha hapa? Wachezaji wenzangu siwezi nikasema mengi, kwa sababu mpira wamecheza, nikizani ni kama hawakuzoeana, wanakosa leo uzoefu wa kuzoeana, lakini ingelikuwa ni watu wa timu moja, saa zingine wangecheza mpira wa kufurahisha wafans. Wewe ni nambari moja, kipa nambari moja wa timu ya Vipers ya Uganda. Katika timu ya taifa ya Inamba Murugamba kubwa bado hujawa nafasi. Ni kipi hapa hasa unaanza kufanya ili uweze kuchukua nafasi? Naenda nikaongeze performance katika timu yangu Vipers, na Mungu akipenda contract inaisha, inabidi nitembee. Sasa kwa hiyo tunaenda kujipanga tena upya kwa kasi mpya ili tupate kupata mafanikio mazuri katika kazi yetu. Kama siri baada ya kandarasi yako kuisha kwenye Vipers, utajielekeza wapi? Nikizani manager na kazi yake na mimi na kazi yangu. Kwa hiyo manager atafanza kazi yake na mimi nitafanza kazi yangu. Asante sana. Asante, nashukuru pia. Pierrot Kwizera, tumekuta hapa kwenye uwanja wa Centre Jeune Kamenge ukicheza mechi ya kirafiki dhidi ya timu ya hapa ya Centre Jeune. Tutegemee nini? Tumeona kwamba kiwango chako kimeongezeka. Tuseme kwamba Pierrot Kwizera anafanya mazoezi yapi ili form iweze kupanda? Kwanza nashukuru Mungu kwa tumemaliza mechi tuko salama. Kama kisi unajua siku zinaisha, nimeongea Pierrot Kwizera bado sijakuwa fit, sijakuwa 100%. Ningali napiganisha kurudia mforme yangu kutokana na matatizo nimekuwa nayo ya injury. Hivi nilifanya 5 mois chezi. Kama uko joueur unafanya hizo miezi 5 uchezi, lazima urudie nyuma tu. Sasa ni mimi sasa kufanya kazi yangu, piganisha sana nirudie kuforme kama kisi nilikuwa mbele. Injury aina gani ambayo ilikuwa nayo? Nilikuwa na injury ya nyama ya paja. Ilikuwa inanisumbua sana, nilikuwa misuli. Ilikuwa inanisumbua sana. Yaani ilikuwa inajirudia. Nikaongea na daktari kwa AS Kigali, kanambia nipumzike muda wa kutosha. Nisiharakishe na kucheza. Ndio maana nimekamata repo ya siku nyingi. Tunaona kwamba mwili wako umeongezeka, na inajulikana kwamba pindi kama hakufanyi mazoezi lazima mwili ongezeke. Ni mazoezi yapi ambayo unaanza kufanya ili mwili wako uweze kurudia nafasi yako? Kwanza ni kuzidisha, kwanza ni bidii, kuzidisha mazoezi. Mtu mwanatoka kwenye injury lazima akuwe na bidii sana. Fanya mazoezi asubuhi na jioni, na pia regime inatakiwa, yani sana kuhusu chakula, yani hygiene de vie yako, unaishi nyumbani, kupumzika, ya chakula nye inatuma usinenepi tena, usirudi na kamata kilo kama zamani. Ndio niko nafuatilia hiyo regime, naendelea kufanya mazoezi
najua mwezi mmoja ndakuwa niko sawa. Miezi inayokuisha tuliona timu ya Asante Kotoko inasema kwamba Piero Kwizera hawakuweza kusikilizana na Kwizera Piero. Wameandika kwamba wanasema kwamba Kwizera Piero tayari sasa hayupo, hatukuweza kufurahishwa na kiwango chake. We hii kauli ya Tokoto unaiongelea vipi? Ya kauli ya Kotoko ilikuwa kwanza ni tatizo ya management. Nilitoka Kigali najua naenda kusaini direct. Nikafika kule kocha mwenye ameniita na manager wangu hawakusikilizana vizuri, na kwa sababu Kigali imeandika nitafanya siku 4. Tulikuwa tuko na mechi na Rayon Sport na Zan. Niende kufanya siku 4 juu na Kigali kwa najua naenda kusaini. Wakati nimefika kule wakaniambia nifanye mazoezi, nifanye trial, yani test ya wiki 3. Sasa na Kigali imetuma barua ya siku 4 tu. Niende kusaini nirudie. Sasa hiyo siku 4 ilikuwa kidogo kwangu kufanya mazoezi kwa kuonesha kiwango kizuri. Sikucheza hata mechi moja. Nilifanya mazoezi na walikuwa wako wanaandaa mechi za ligi. Zilikuwa zinafuatana. Sasa Kigali kaipigia manager wangu simu akamwambia nirudie kucheza Kigali sababu manager ameandika akasema kama ni siku 4 tu, sio wiki 3. Ikabidi nirudie tena Kigali. Ndio shida nimepata kwa Asante Kotoko. Kwa kauli ya Asante Kotoko sema kama wamekufukuza si yenyewe. Hapana, watanifukuza na sija sign. Nilikuwa nienda kwenye test. Na test yenyewe ilikuwa ya kawaida ilikuwa wiki 3. Sasa ekipi yangu ikasema haiwezekani, si mchezaji wetu sio kwenda kufanya test ya wiki 3. Tunajua kiwango chake, tunapatia siku 4. Kama mnaona mtu alizika na kiwango chake atarudie. Ndio shida nimepata kule Ghana. Baada ya corona ligi inaweza kaendelea nchini Rwanda, wewe bado una kandarasi na timu ya AS Kigali, tutegemee kwamba ni kitu gani ambacho unachokwenda kufanya ili timu yako ya AS Kigali uweze kuifurahisha? Kitu chenye naenda kufanya sasa hivi ni kwenda kusaidia timu yangu. Hizi tatizo kwanza ya magonjwa yaishe. Najua itaisha kwanza, nishakuwa form, nisharekipere. Pia ndaenda kusaidia timu yangu kwenye competition ya ligi ya coupe ya president ya kule Kigali ya Coupe de la Paix. Sababu ligi tuko nyuma sana, tuko kama wa 8 hivi. Hatuna mategemeo kutoka wa kwanza ama wa pili. Tutatia nguvu zote kwenye Coupe de la Paix. Zoezi za Vivier Bahati zina msaada kwako? Zina msaada sana. So ni even na wiki 2 nafanya. Nilipunguka kilo 3 wiki 2. Hiyo ni kuwa ni avantage kwangu. Kila nikifanya mazoezi naenda napima vilo, na kutokana na vilo nilikuwa nishakuwa navyo wakati niko majeruhi. Namshukuru sana Vivien. Namshukuru sana, anatusaidia. Sio mimi, tunasaidia wachezaji wengi. Wenye hii matatizo yametukuta, tuko hapa Bujumbura. Timu ya taifa bado inakuhitaji. Tutarajie nini? Timu ya taifa, kuhusu timu ya taifa siwezi kuzungumzia sana sababu ni mlango uko wazi. Kila mtu ni mchezaji mweko forme ataitiwa. Mimi kufanya kazi yangu, siku kocha Olivier au mwingine kocha ataona niko tayari kusaidia timu. Najua lazima wataniita. Asante sana. Asante. Tugusanze hano ujije gukina urukino rwariko rurahuza umugwi wa professionnel kuvuga ababigize umwuga ukaba ukina mu bakinyi bababigize umwuga mwasinzwe no mugwi wo mu Kamenge, tuvuge umugwi w'abakinyi bakina muri Primus League hano iwacu Burundi. Wafite kiri gute? Je navyakiriye neza kuko gikuru si kuvuga ati mpaka utahane intsinzi. Gikuru twe tugira entraînement kugira tugume kuri niveau yacu. Tugira entraînement na kindi. Performance yawe wayibonye gute? Performance yanje imeze neza kuko twacakomeza dukora imyitozo, twagira entraînement nziza na kibazo, performance imeze neza. Nimubona Kadogo ari mu bakinyi 3 bari bahanywe n'ishiramwe rw'umupira w'amaguru FFB bivanye kumbure hararutunenge mwakoze mu mwaka wa 2015 ibyatumye muhanwa tovuga yari wewe Saidi Nibazongiza hamwe na Steven Zigamasabo. FFB tayari yarabagiriye ikigongwe, wavyakiriye gute? Mbona vyakiranye n'umunezero mwinshi cyane gose kuko ikintu ko ndamaza gushimasha, ndashaka gushimira kwanza abayobozi yumva icyo cyumva cyo kutugirira ikigongwe, nkuko nigize kubivuga n'ubwa mbere n'abavyeyi kuko iyo umwana akoze ikosa umuvyeyi nto camwirukana mu rugo. Umuvyeyi amara umuvyeyi misi yose, umwana ategeza kugirirwa ikigongwe umwanya ari wose. Narabishimiye cyane gose ko batugirira ikigongwe kandi ndabashimiye cyane gose. FFB itarabagirira ikigongwe, nimubona Emery Kadogo yari yagisavye?
Mbo jewe ntabwo nayi bwagisabe kuko urabona kijya kosa ryose ku mutwe ho ryari kuri Saido. Sasa kugira twe dushobora gusimba ingazi tugende gusaba imbabazi ariko nari mu nzira yo kuja gusaba imbabazi. Burya anye umwana yakoze ikosa akagikorera umuvyeyi ategeza kwiga uburyo bwose ushobora kuja gusaba imbabazi. Mbo imbabazi nariko ndapanga kunyene nshobora gushika imbere ya president nari amaze gushika no kwa Jeremy ndayimubwiye ndayimwiganira mbyati azobimfashamwe nyene nsabika imbabazi. Yego. Kuri nimero 2 turabona yuko inyuma ya Nizigimana Karim Makenze gusezerera mu gusekura gigo inamba mu rugamba Emery Kadogo ni giki agiye gukora kugiye afata ikibanza ca Karim Makenze. Bo cyo ngiye gukora no kuguma nkomeza ngira entraînement nkarenza urugero entraînement narindi ko kuri uyu mwanya nkaguma nkomeza nkarenza ko entraînement kugira nshobore kweka abafana neke abayobozi ko nshoboye ku buryo bashaka kumamagaza. Nimubona Emery Kadogo abarizwa mu guhe muri kino gihe. Mbo kuri no mwanya ndumukinyi wa nani Bukavu Dawa muri Kongo. Ndagushimye. Nakoze cyane gose. The Earth Sports. The FTV. Tunda Juhudi.